awungingene ngingene buhleni bamaNazaretha awuzwe khalakatha ngingene buhleni bamana awuzwe ekhalakatha maNazaretha ingcwele bafowethu lalelani kuona wonke amajongo ngabengela lapho inhlalisuthini bafowethu ngithe inhlalisuthini bafowethu lalelani nomyalezo ophuthumayo thiwa umuntu wesifazane ufuna ukuthatha nje ufuna injabulo yaphakathi kuthiwa bamba inhlalisuthi kuthiwa intokazi igcelani la eNazarethini banempatho labantu ngithi umnyeni nomnyeni manje akagadle ngehluthu sakhe sithi samangazwe isehluthu sakhe uNkulunkulu wami ebegadla ngentshebe icobezele iqoqo yefunda abafeli lalelani nini ngithi mina umuntu nomuntu akabe nengceza enesigqoko sokulala uyangizwani ingceza ibe neyiqhaza ngithi mina ube nengceza egodli isicephu ngesabatha bafowethu ube nengceza ehamba u23 lapha enhlasutini bafowethu ngicela unixoxela ngithi futhi asifuni inhlasuthu eqala ukuthatha hayi inhlasuthu akube ukuthi ithi mayikubikela indaba ithi hayi sengiphinde isibili ngifuna uyolama amantazinga yabona bafowethu ngeke enhlasutini bafowethu ngiyanithanda bafowethu ngiyayithanda inhlasuthu